Ekitabo kya Daniyeli eshuura ya mushanju. Daniyeli okuloota enyamaishwa ina. Omu mwaka gw'okubanza ogw'omu busingye bwa Berishaza omugabe wa Babuloni, Daniyeli akaloota ekirooto kandi yayorekwa abyami aha kitanda kye. Bwanyuma yahandiika ekyaloosire yakishoborora omu bigambo bigufu. Atyo yagira ati, ekiro kimwe nkworekwa, naareeba emiyaga ena y'omwiguru neetabangura enyanja mpango. Kandi omuri egyo nyanja harugamu enyamaishwa mpango ina ezitarikushushana. Ey'okubanza ekaba neshusha entare kandi eine amapapa g'empungu. Kunaabiire nkigihangira amaisho, amapapa gaayo gaakurwa, yimukibwa, yayemerera n'ebigyere bibiri nk'omuntu kandi yaheebwa obwengye nk'abantu. Naagaruka naareeba endiijo nyamaishwa ya kabiri erikushusha endubu, etunguukire orubaju rumwe, eine embaju 3 omu maino. Bagiragiira bati, imuka oshonshomere enyama nyingi. Bwanyuma y'ekyo naareeba endiijo nyamaishwa erikushusha engwe, eine amapapa g'empungu aha mugongo. Egyo nyamaishwa ekaba eine emitwe 4 kandi yaheebwa obutegyeki. Bwanyuma y'ekyo naagaruka naareeba omu kworekwa kwa nyekiro enyamaishwa ya 4 erikutiinisa, erikwisa obwoba kandi ey'amaani agatakareebwaga. Ekaba eine ebyino by'ebyoma, yashonshomera ebintu yabihendagura n'ebyasigaraho yabiteera emigyere. Ekaba eine omutaano n'enyamaishwa zoona ezagibandiize kandi eine amahembe 10. Kunaabiire ninkyetegyereza ago mahembe, naareeba gamerwamu erindi ihembe lyabiire rikye. Amahembe 3 omu g'okubanza gaakuuka n'emizi omu maisho gaaryo. Kandi reeba, omuri eryo ihembe rikye hakaba harimu amaisho garikushusha ag'omuntu n'akanwa akarikugamba ebintu bikuru. Kunaabiire ninkyetegyereza, naareeba ebitebe by'obukama byateebwaho, omukuru ow'iraniira yashutama. Ebijwaro bye bikaba nibyera nk'orubaare kandi ishokye rye niryerera kimwe nk'ebyoya by'entaama. Ekitebe ky'obukama bwe kiri endimi z'omuriro kandi n'enziga zaakyo ziri omuriro gurikwaka. Omu maisho ge harugamu omugyera gw'omuriro 1000 emirundi 1000 bamuheereza n'aka 10 emirundi 1000 bayemerera omu maisho ge. Emanza zatandika kuhurirwa, ebitabo byashuururwa. Omuri ako kaanya naareeba kandi naatangaara ahabwire akari eryo ihembe ryabiire nirigamba ebintu bikuru. Kunaabiire ninkyetegyereza, egyo nyamaishwa yitwa omutumbi gwayo gwacwekyerezibwa gwaheebwayo kwokibwa omu muriro. Ezindi nyamaishwa zasigiireho zihwaho obutegyeki konka zarekyerwa amagara gaazo kumara omwanya n'obunaku. Bwanyuma naareeba omuri okwo kworekwa nyekiro kandi reeba orikushusha omwana w'omuntu yija n'ebicu by'omwiguru yahika ogwo mukuru ow'iraniira yamurikwa omu maisho ge, yaheebwa obutegyeki, ekitiinisa n'obukama ngu abantu b'amahanga goona n'enganda zoona z'endimi ezitari zimwe bagume bamuheereze. Obutegyeki bwe n'obutegyeki bw'ebiro byona obutarihwaho kandi n'obukama bwe n'obukama obutarimarwaho. Amakuru g'ekyo kirooto. Konka nyowe, Daniyeli, omutima gwanyemerera n'ebinyorekirwe byantiinisa. Nirirahiiha omwe ahari abo ababiire beemereire aho naamubuuza amazima g'ebyo byona. Atyo yangambira, yanshoborera amakuru gaabyo naagira ati, ezo nyamaishwa mpango ina nibo bagabe 4 abariimuka omu nsi. Konka abarikwera barukira boona nibo bariheebwa obukama bukaba obwabo kwisya ryari na ryari. Bwanyuma nayetenga kumanya amazima g'eby'enyamaishwa ya 4 eyabiire eine omutaano n'ezindi zoona neetiinisa munonga, ebyino byayo biri eby'ebyoma n'ebyara byayo biri eby'emiringa, eyashonshomiire ebintu ekabihendagura kandi ebyasigiireho ekabiteera omugyere. Kandi n'okumanya ebyago mahembe 10 agabiire gari aha mutwe gwayo n'eby'erindi ihembe eryamezire bwanyuma. 3 omuri gari gakakurwa omu maisho gaaryo n'ihembe ryabiire riine amaisho n'akanwa karikugamba ebintu bikuru eryareebekire nirikira amagyenzi gaaryo. Kunaabiire ninkyetegyereza, eryo ihembe ryarwanisa abarikwera ryaguma niribabinga okwisya obw'ogwo mukuru ow'iraniira yizire. Abarikwera barukira boona bakasinga orubanja, obunaku bukahika, abarikwera bakaheebwa obukama. Atyo ogwo muntu yagira ati,
Ebyejo nyamishwa yakana hari abaho obugabe bwa kanomunsi obutarishana na bundi bugabe bwona buryashonshomera ensi yona bugiribatirire bugicwanyagurire kimwe. Kandi eby'amahembe 10 omuri obwo bugabe haryimukamo abagabe 10 bwanyuma yabo himuco ndijo mugabe ab'ow'omutano aha bamubandize kandi bashatu ahari abo aryabagarura hansi. Ogwo niwe arigamba eby'okugomera rukirabona kandi aryanyangaraza abarukwera barukirabona agira enama y'okuhindura obunaku n'ebiragiro kandi biryarekwa omu mikono ye okwisya obunaku bubiri n'ekicweka ky'obunaku birihwaho. Konka bwanyuma emanja ziryatandika kuhurirwa bamwiyeho obutegyeki abone kuhwerekyerezibwa n'okumarwaho kimwe okwisya aha muheru. Rero bwanyuma obukama n'obutegyeki n'obukuru bw'amahanga gari ahansi y'iguru ryona biryaheebwa ihanga ry'abarukwera barukirabona. Obukama bwabo buryabo obukama obutarihwaho kandi obugabe bwona buryaguma bubahereze buborobere. Aha niho ebyo byagarukira konka nyowe Danieli ebiteekateeko bikandeetera kwemereza omutima nahinduriza aha maisho konka ekyo kigambo nakigumya omu mutima gwangye.